مجارا انجامدانا کنگرا دیالوگان اجتماعی کل شامل برای دچیدن چما کردان بجداری نکیه یان بوچی کرد نهاتن و خواندن یان هلوستی کردان و چی بیتن و که انوری بریان هماجه پیکر کو پشتی دمکادن و بیان نامه یک بیتن و ده همان دم دا بشک جی کردان جی بجداری کریه و کرده کینه و چما فاق جبو چاره نفیسا کردان ده بیتن اوین کو و که کرد بجداری دوی کنگره دا کریه گوتو بشه که دیگل برز فیصل یوسف ایفدار انجمن نشمانیا کل سوریا انا کسی لقامشلوی کودت گل مدا بیتن میوانه می برس فیصل ایوار باش تو بخیراتی جبو کردستان بیچار دست پی که یعنی که فیصل بو چی و بجداری دوی کنگره دانه کر هین نهاتن و خواندن یان مرجن و هبون سپاس یعنی دست پی که از دویجم او گاوی گوتین آویتن جبو چاره سرکرنا پرزگریک انگود هندروی سوریا پشتی روخاننا رژیم اسد بدیالو که تشتكي باشا بيوستا لي او ديالوج دوي نجعلي كي تنيبه بي يعني بيكاتي سوري اي سياسي اي نتوي دوي تمام شريكي بيبن بلكي سوري تمام يعني ايغو تبلي شورش يبون مدافازي و بريجيمك ديمقراطي قالك نتو او دوي بكاروري رنگي گو پی آماده بونا گو ایرو اف کنگریل شامي گو بربوی بده خلکی پیکات سوری تمام نتوی وی پیکات وی سیاسی کار نهات نتیده ام سرویت سکنن ام بینن نیشانکا نباشا تبلی اف دایبونی بنیزی کسی هیوا چید بی دایبونی جوخته گو اف ریو بریانو هاتیا وقتی بر دیالوگی چه ام بینن هیوی خلکی سوری هبو گو او دیالوگ وكرنجي جو بري ريجيم تكرد في كسك نميني اقصاء كري وقت بيجن بيش جو كري ملتي كرد نبقى يك سياسي بله كونجر بريفا شو اتر هم سروكي دمكي سوريا احمد شرعو اتر وزير وكار بدستين سوريا عنو خلقك زول ودريبون وبيجن بشكا كردان جيل ودريبون يعني ونك وكلان سياسي اتر وانا جي بجداري تداكير بوم او کردین کوچینه و داره تمثیل کردان دکن کارن یعنی اگر بیاننامه یک راسپارده یک ایتر بریارک جوه کنگره درکویتن این وکه کرد آماده نه پیو پابند ببن ایما یعنی دخوازی کرد نگری دایب داخیانیه که یا بهنک تشتی گوش وی کنگری درکوی يعني قضية ملتي كرد قضية سركية يعني وقتي جو چارەسەریە قضايا هندروي سوريا دد برينها اوبوزيسيونا جو هبو هر وقت داخيانية جو دركتي جي كونغري قاهرة حتى جو اي في تاليه چه بون كونغري جو او اي اوبوزيسيون وغيري هر وقت جوتنا قضية ملتي كرد قضية نتوي سرانسري سوريا ودوي چارەسەری بيربي يعني إما أموت تفجرا سياسي كردي سربلندن قوت وقتي كسايتين كرد بسري خوا نقوتنا أم بيشكيشي عملتي كردكن هر وقتي أو هر كسك دبيجي تفجرا سياسية كردي أو يا قودا خوازي ملتي كرد وبرجوان دي ملتي كرد باشا كاك فيصل يعني أمريكا إتر ولاتن أوروبي روسيا هر ولاتك دما بحثا سوريا نو ديكتن لپالوی که دکیلکا و که بحثا مافین کردان دکتن بحثا مافین پیکاتان دکتن لسوریای کرد پیکاته که رسنا سوریای یعنی اگر کاریر مرا بیجی سبب چی بویا کرد نهاتن و خواندن دنابا سوریای دا بویا یان خطا جه کردان سوچن کردان بخو بوینه یان دسته که در و هبو رینه دا که کرد بجدار ببن والله يعني از نكارم السروي بسكنم از بيجم ياك دوسي بس بلكي قلق تشتهبن بعدو بقريداي اواغو ايرو اف كونغري گول داركت نبيكاتي سياسي نبيكاتي نتوي نهات نبخوستن او شاشتيك مظنه يعني بيكاتي سياسي بيكاتي نتوي ودنا بعد كرد شاشتيك مظنه ودبي ايغو اف كاركري واف قاف افيتي الخوفقرن هيريك دريج البيشيا بيري فبريه وخلكي سوريا جو ارمانجي وابكار ورن امولو دبينن قافك نبقى لي راس دهاتي افيتن وقتي بيكاتي سياسي
و پێکهاتێ نەتەوەی و ناوادەژی کورد هاتنە پێشگۆکردن ئام دەبینن ملەتێ کورد ئیرۆ ملەتێک ڕەسەنە سەر عاردەی خوا ملەتێ ددوایە پشتی عربات هەندروێ سووریا بژمارەی خوا و پشتگوکردنە تشتێکی باش بێش پاشە ڕۆژی سووریا باشە کێک فەیسەل ڕێڤەبەریان نووا سۆریایە بە یەک چاپ تەماشەی کوردان کردیە مەبەستا من تەماشای لایەنên siyasiyên Rojavayê Kurdistanê kiriye nehên weke Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye hatîne vexwandin ne jî rêveberiya Xweser yan bijin hêzên Hesedê li Rojavayê Kurdistanê hatîne vexwandin yanî ev helweste wê çend bandoriya xwe hebîtin li ser yekrêziya Kurdan ji bo vê yekê yani bi çavekê temaşayê Kurdan dikin nabêjin ev hêza Hesedê ye yan jî ev e hêza Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye ye Ez dixwazim derfet hebe yanî êma pêş em di opozîsyonê debûn wek etilaf mexwevekşan piştî got rejîm hat rewxandin ji ber got karekî nû Sûriya de divê ew karê got divê pêkhat timam şirîk bin ji ber wê jî em wek miletê Kurd ez dixwazim bêhên me bîra guhdara û temaşevana hinek kesayetî ji encûmenê hatin vexwestin lê êma ne mesele kesayetiye êma mesela miletekiye mesela pêkhatê siyasî tevgera siyasî Kurdiye ji ber wilo ji daxuyaniya yekemîn jî me derxist eno êma em wek kesayetî tevlî nabin lê eva gonha jî berpê çê yanî ev mesela miletê Kurd got divê şirîkê Sûriya bî pêwîstî heye got yek helwestek Kurdî hebe yekrêziyek Kurdî hebe îro jî gav gav em pê de çin got nerînek siyasî Kurdî hevbeş em çê bikin û şandek hebe ew bêdengê miletê Kurd hundirê Sûriya de îro giringe got dengek tenê navê êm navê miletê Kurd Sûriya de timam ya Başa hîn weke Kurd yani benda vê yekê bûn ku rêveberiya nûa Sûriyayê bi vê awayî serederiyê digel Kurdan biketin yani ev tiştek bû ji nişkekê ve bû yan surprise bû ji bo we والله êma yanî rêveberiya nû xelkê navdewletî û alem timam jî çavdêriyê dikin û çopênin jî yanî sê daxuyanî derketin ê kongrê navdewletî li Eqeba Riyad li Parîs timam jî dibêjin ev rêveberî heger gavê got bi aliyê bavê jî got daxwazê xelkê bikarbênê divê ew kesekê milete ew ê got dibêjin bijmarê xwe hindik divê beşdarî Sûriya bibin ew wave jî girêdayî ewa got heta niha heger wê nekin wê gelek kêmayiyê mezin bikin wê li bercewendê Sûriyayê xistin ji ber got xelk nikarin bibêjin pêkhatê Sûriya timam şirîkin Başa kak Feysal Tamam. Tamam kak Feysal ev kongir ku niha li Şamê bi rêve diçîtin wek amadekariyeke ji bo hukmraniyeka nû li Sûriyayê ji bo helbişartineka nû li Sûriyayê yani helwestê we wê çi bîtin weke Kurd ez nabêjin weke Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê weke Kurd çûn bi yek çav temaşayê lanên siyasî kiriye cudahît beynawe da durist nekiriye ev Hesedê ev rêveberiya Xweserê yan ev Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyeyê wê we çi helwêstek hebîtin ئێمە دوێژن ئەف حکمداریان و هەگەرکاری بۆ ڕۆلێک لە ئیزان درەوخاننا ڕێژیمە ئەسەددا لێنە حکمداریە تەڤایی خەلکێ سووریا پێکات و نەتەون سووریا تمامی ژبەر ولۆ نهاژی مگۆ یانی کەسێ ناودەولەتی و دەر و دۆرە تمام هەگەر بێ و ئەرێنی بێ تێکلی پەیوەندیە بوارە دەبێ خەلکێ سووری تمام تێکلیێوێ ببن ینی نەمەسەلا ینی وەک دبێژێ حکمداریەک بە ئالیکی تەنێ بێ لێ ئێمە وەک ملەتێ کورد وەختێ گۆ ئیرۆ نەتەڤلیە ئەم دبینن وێ خەباتە ما بەردەوام بێ بسووریەک دیموقراتی نەناڤەندی ئەوە گۆملەتێما تێدا بماوێ خۆشە ببێ و پێک هاتێ دیترێ تمام خەباتە ئەمەوێ نەسەکنی بێ هەر وەختیژی ئەمەیە تێکلدار بن بکەسێ ناودەولەتی ئێ خۆت بینن خۆدی ڕۆل دە سووریا دە پێک هاتێ سووریارە گۆ برا ئەو داخوازێ ملەتێ سووری بکاروەرن و هێڤیە ملەتێ سووری گۆ تمام شریکاتیە تێدە بکەن ئەمێ پێویستی هەر وەختی پێ هەر وەختی ئەگەر کورتی ینی هین وەکە کورجارەکە دیکە دەبێژم دێوە هەلوێستێک هەبیتن هەلوێستێکی مەدەنیانە سڤیلانە ji bo vê çendê bergirê ji mafê xwe bikin digel UN bîtin digel wan welatan bin ew welatên ku bandor li ser Sûriyayê heye yanî wê dîvçûna vê yekê bikin boçî Kurd bejdar nîne yan jî boçî Kurd hatîne perawêz xistin helwêstekî zelal dê we hebîtin
ئێمە داخوازی کوردی بەرێژی هەنا مە ئاواکردنە و ئیرۆژی ئەمسەر سەکنن گوام وێ وا داخوازا پشتی رەوخاننا رێژیمە ئەسەد هەر وەختی ئەم بین ڕۆلێک نە هەندێکی ملەتێ کورد هەبوو رەوخاننا رێژیمە ئەسەد وەختێکی کەسێکی نکاری بوو تەڵەباتێ بکێ ملەتێ مە تەفگەرا سیاسی کاری بوو خەباتێک دیموقراتی بکێ ئیرۆژی دەنگێ مەدگێ کەسێ ناودەوڵەتی گوام خودیە ملەتێ خۆنا و دوێ ملەتێ مە شریک بێت سووریادا. برئيس فيصل يوسف فيفدار انجمن نشمانيه كل سوريا انا كسي كل باجر قامش روي روشافاي كردستان تقلمو بيقلكي سباس این هر هبن